Right, nange nakone atinende kundikia ntarume mirongo ena baraba ukari na madaga ibaithukire tenje mwana otia nende kinyaba bwithia wenyangia boka thana kwithia kinya nyumba emo kurekana nende dakaiba kwithirite kana rume babo kwithirite kinyaba ikiura mtu wende ora bakiche mane nwenjirene tumi nigera bakwerekana baichwana kana bakwithirite baichwana nantumrume umora wamba kwerekana na miaka mirongo ithatu atiete aura muntu Paul wakabithi na kulikithia gintu thinya cia muthenya karibantu ria maigani wa dini ya Nkondi Tharaka South barathokerwa ikiumbu iko kinene gia antu baraba gukamatite mathaga mandoa bua muji nuyo nije muturi rankuri magera bakua nuyo nanti baba bene muji muturi tiria ndio magaruka ugia nani kwa banko gwete murao ba yerau bambira wanojo na among the family members na giteburi na katumugwate kinya gwetu mutumurage enio ndio ndakirie murao na ng'ombe cia konda arekie nio ndatiga ng'ombe ndaugia ruyo ngakanwe na ugetie ende nio ndothukie semberera ndanjirie kuthagana ntubara kuthagana muthakana ntubara to niba kumuraga nukumenya ndenda bera toju muthakano akoju na kurima na ng'ombe baugari tulitiagia kijiki mukijana kia kiuragite muntu gwao nweba kwendaga kuraga kumuona bamuraga nuntu nauragite muntu gakonda be ito tuwe muthakwa ankinyira na rwero unkinya na rwero akanda murana keruke nio ndatiganirwe bandingi banga pigatu bia kithingatano bambeli mama chini nda mama nko mama bambera mbamburire muragani arare ndabira nio mtimenya muntu toju bambure niye mwana oju uraganete mndamura ntije bambure niye kwao ndabira ntije ni bambeli mbiji nkorongwa bankururia mwanka akwikwa bamuthako araha kuringana na mwene mucio uyu bombire kuthungira ni ati kaba gucwite muthaka urankurukia kuwetanirwo na kuraga muthaka gungi wa bikibiki ikarigarire rikiumia kithiru ntugo ya Aramisi ntekanyara mwanka banita kumwekuruju pambeli mwete nongo mwetandera karemi uri ruma garuka no kuragirwo nyumba karemi atireku mwanka babethia nyumba na batiga babethia chena bathi bagitwire munde tutiona bantu akumama bajete bunka bauraga muntu ndene Tharaka barithio jugwago kwa bonda anabare ako bariuga bauga anaba nunti bakugana inyanke gwandike thakani bariuga anabare ako gwatoju ruthite gitendo eku bagatiga bakumeki sure bakura Mutharaka barithie muthaka gwago mwana waku no aruthi onto no karero kare mukuria irio nuntu tiro makenagira inkoma yeyerete otie muciari wenda kuona mwana wake akaribu bai Karina toriba mucio uyu ndi bagitangaze kuwa bena wagia bokaria bonene kuromba tuongero karia nontu bari na makungu gona guntu kwa nyondo bambira tawa gumuciari ndi we munde no tiraraga ndaberito murungu wana bakomea ni bomburaga bai nontu gutie butuije are ne turirikane patuongere okaria ndene anture no nontu baugire tigwa tori ba maigani wona tware akumbura mwana oju twinde itokaura kwa mwankarira tukaumbura mwana oju na arari sisi wa Nkondi bwana Angara agikujire karikarire nafasi maofisa wa polisi kuweza kuchunguza visa vya aina hiyo na kuchukua hatua ambayo inahitajika. Wasiwe na haraka ya kuchukua hatua mikononi mwao. Kuma maigani nkiripotera Uru TV Peter wa Paul Gwakabithe.